Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hitarigapan sigano paribatta bani panurang sugot nerion, pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih maisombahkon uhur nami hubamu Bapa. Natotap memasumasuhon diar layakmu huban nami marsada-sada. Janah napotapkon lakah nami, asyik tetap merguguh kanami merdalan bani bokas ninahimu. Bani panurang sugoton pe mengelek kanami hubamu asih hamna patorangkon hatamuin huban nami asih ibagas saganjang niareon hatamuin matongon Bapa nagabe suluh panondang ibagas ganupan padalanin kuluh nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panurang sogot nerion naboy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube pon. Hata ni nebata nagabiri kapan si ganu pari bata bani panorangon ay Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 tersurat bani buku Matius bindu 14 ayat 27 nama katahon sonon. Dop isuruh mulak haganupan nama bui ay takok ma sahalak si hudolok lahomar tonggo. Dop golap ari sahalak si mando ijay. Kita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ibagas ganupan situasi sonay age bani kondisi nadop lo jape. Tuhan Yesus tetap do pataridahkon porlu ni uhur ni laho mangidangi bue halak. Ijon ma ipataridah bahasa guluh ni igoki hidup ni uhur nahun naguri atas. Nah, ay maasi isobut bani hata ni bata nagabirigapan bata bani panorang sobot niya. Dop isuruh halak na mabui ay haganupan mulak. Jana sihol mahomani Tuhan Yesus. Rapa konsusian nilaho manguduti pangidangyon ni uhutan naligan. Isuruh do tene susian ni parlo bemisir janah anggo Tuhan Yesus. Mandauh do iya, takok do iya sahalak si watas dolok laho martonggo. On laho mangajari hubata, Tuhan Yesus memberi usihan hubata. Bahasa ibagas parguluhan taon, bahat tanggung jawab ta. Bahat horjatta, bahat halak na maningon iidangi hita. Tapi perlu tumang maningon adong panorang bata laho martonggo mandauh humbani haganupan aktivitas ta. Alani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Martonggo sedopitah laho padaskon isini uhurta hubani na bata. Tapi martonggo asi adong panorang bata. Padua-dua rapakon na bata. Asi adong panoranta mandauh kumbani halak na mabuhay. Jana asi adong panorangta. Laho mendapot guguh na baru na kumbani na bata. Alani ay maningon do HP ini ipataridah kita. Perlu tumang do uhurta. Laho makorjakon, horjata sigano pari. Perlu tumang do kita mangidangi buhay halak. Tapi dingat kita ma. Perlu tumang do humani kita. Asi adong panorangta. Padua-dua laho marbual-buali, marsap-sahabi, pakon naibata. Alani ay maningon patotap ham. Maningon ipatotap hita do. Adong panorang bata. Panorang bata lahu mamikirhon. Bagi ni namasa. Mamikirhon tanggung jawab ta. Makorjahon rossi. Mangidangi. Buhay halak ibagas parguluhan taon. Tapi ulang lupa hita. Yatas ni haganupan ay. Maningon dosongon Tuhan Yesus kita. Maningon tetap. Adong panorang ta. Laho martonggo humbani naibata.
Alani ibagas na martonggo do. Ijay ma jupahan guguh kita. Jana ibagas na martonggo do. Ijay ma huma. Lambit isa dari hita. Hado horonta pakon na bata. Jana ibagas na martonggo do huma. Ibotoh kita bahasa. Guguh na sa sitong ni. Jupah kita. Pita humbani na bata. Ase buy humanihita. Makorjahon horjatta. Na mangihut. Jana totap ibagas malas niur humanita. Halaniyaha. Alani. Doma parlobi ijalohita. Parguguh na baru na humbani na bata. Alani ay. Bahin hita ma. Ibagas parguluhan taon. Songon na somal ihorjahon Tuhan Yesus. Mandauh laho martonggo. Sonay matongtong kita. Pasirsirhon panorangta. Khusus laho martonggo hubani na bata. Amen, martonggo makita. Ajari hamhan nami tongtong Bapa. Asi ibagas ganup panorang nami. Rosi ibagas ganupan na masa bani parguluhan nami. Totap tene. Ipadohor hanami diri nami hubamu. Totap tene. Marondos hanami hubamu. Marhitihuni. Na ipasirsir hanami tongtong. Panorang nami. Martonggo hubamu. Asi ibagas ay matongon Tuhan. Lambin iarusi hanami. Harosuhmu si horjahonon nami. Janah lambin marguguh kumahan nami. Laho manguduti parguluhan nami si ganupari. Sonay matongon hanami homa sa ganjang niyarion. Marhasoman pakon Tuhan Yesus Kristus si paluah ka nami. Amen. Oras ba't taganupan? Selamat pagi. Anduhar matongon. Ibagas horjatta sa ganjang niyarion. Guguh na mardapot-dapot na humbani na bata ay mahumani. Nagabi bohal bata, laho mangidangi, laho makorjahon tanggung jawab ta, Rossi. Ase lambin roh berhikmat ni hita, pasirsirhon panurangta, martonggo ubani na bata, secara khusus bani panorang nadop tinotap konta. Salam!